said to him, "We can." And Jesus said to them, "Of the cup that I drink, you shall drink, and with the baptism with which I am to be baptized, you shall be baptized. But as for sitting at my right hand or at my left, that is not mine to give, but it belongs to those for whom it has been prepared." And when the 10 heard this, they were at first indignant at James and John, but Jesus called them and said to them, "You know that those who are regarded as rulers among the Gentiles lord it over them, and their great men exercise authority over them, but it is not so among you. On the contrary, whoever wishes to be great shall be your servant, and whoever wishes to be first among you shall be the slave of all. And the Son of Man also has not come to be served, but to serve, and to give his life as ransom for many." Ušavši u kuću farisejevu, sede za trpezu i gle neka žena u tome gradu koja beše grešnica, doznavši da je Isus za trpezom u kući farisejevoj, donese mira u sud alabastra i stavši pozadi kod nogu njegove plakaše i stade kvasiti noge njegove suzama i kosom i glave svoje otiraše i celivaše noge njegove i pomazivaše ih mirom. A kad to vide farisej koji ga je poslao, reče u sebi da je on prorok, znao bi kako da se žena dotiče, jer je grešnica. I odgovarajući Isus reče mu, Simone, imam ti nešto kazati, a on reče, učitelju, kaži. A Isus reče, dvojica behu dužni jednome poveriocu, jedan beše dužan 500 dinara, a drugi 50, a kad ne imadoše da mu vrate, oprosti obojici, kaži mi koji će od njih dvojice veće voleti. A Simon odgovarajući reče, mislim onaj kome više oprosti. A on mu reče, pravo si sudio, i okrenuši se ženi reče Simonu, vidiš li ovu ženu? Ja uđoh u tvoju kuću, ni vode ni na noge nisi dao, a ona mi suzama obli noge i kosom glave svoje otre. Nisi me poljubio, a ona kako uđoh ne prestane ljubiti mi noge. Uljem nisi pomazao glavu moju, a ona mi noge pomaza mirom. Zato ti kažem, opraštaju joj se gresi mnogi, jer je veliku ljubav pokazala, a kome se malo oprašta, malu ljubav ima. A njoj reče, opraštaju ti se gresi, i oni što bejahu s njim za trpezom, stadoše govoriti u sebi, ko je ovaj što i grehe oprašta. A ženi reče, vera tvoja spase te, idi s mirom. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Dear brothers and sisters, as fathers of the land, we call I pointed to me and to you the last Sunday. It's very strange to see an empty church on Sunday, and we are used to many people coming in the body corporately to celebrate the name of God, the Father, Son, and Holy Spirit. And today, this fifth Sunday of the Great Lent, we remember Saint Mary of Egypt, which life is a great example to us in any time, especially in this time of isolation and of limited movement.
civilization in general. Last night I read a very good reflection of Father John Pantaleo Panusakis, his notes on the quarantine, and he invoked a very famous book by Freud, Civilization and Its Discontents. And in the book, as you know, he described the tension between the individual and the society. And when things run smoothly, as we are used to, especially in this country, especially in this society, then his book doesn't make a lot of sense, because we don't realize how things run smoothly, and we don't realize the tension between the individual and the society. But when something like this happens, we realize that society and civilization cannot guarantee our life and our well-being. It also, we realize that society puts the preservation of the political collective over the individual and over how I feel. The society also and how we feel as opposed to how the collective feels. And it brings all the fears for the society and for me as an individual. And as you can see, that people are not afraid only that the virus will hit. People are afraid that the healthcare system will be overdone. People are not afraid only that they will not have money to pay for the goods. People are afraid that there will be no goods at all. So, and this forces me, or us, to think about two things: how we relate to other people and to civilization, and how we relate to time. And he had a very good points, and these 2 points relate to today's gospel and to the life of Saint Mary of Egypt. He said that if I don't live for the other, living with the other is hell. It's one point. And also, the second is about time. In many stories, and in most stories about hell and Hades, we will find one major characteristic about time. It is that time is static, it's monotonous. And this is what we are experiencing now, as we are confined to our homes, or our movement is confined, as we are indeed reminded of our human condition, human frailty, and human limitations. And this is probably somewhat beneficial during the Great Lent to realize, because we claim that the Great Lent is a time of denial, that we should deny ourselves many things. And humans, we don't like being denied. Especially in this culture, it's designed for the pursuit of happiness to the individual by self-fulfillment. And that always has been a human desire, and the proof is in today's gospel. The 2 disciples came to Jesus and asked him to give them whatever they asked, which basically was they asked for power. And the other apostles, they were indignant, not with themselves or with the 2 brothers, but with the fact that the 2 of them might get it and they will not. And then Jesus said, what kind of God we are worshiping, and who truly is the Son of Man. And truly the Son of Man is one who came unto the earth to live for others, as I mentioned, and to suffer for others as well. And this reveals that God, whom we serve, is not a despotic God who sits in heaven and takes toll of our sins. He is not God who rewards only his subservient
find God in most unexpected places and in most unexpected persons. And one of such persons was Saint Mary in Egypt. You probably all know the story of her life. If you don't know, you can read it. But basically, she was a very sinful woman. She was a harlot, and she, as the story goes, had in herself insatiable taste for such life. And she was on her way to Jerusalem to enter the temple in Jerusalem, the churches in Jerusalem, and some force stopped her and would not let her to enter the church. And it was the first time in her life that she was prevented to do what she wanted and forced to consider something different, maybe what God wants from her and what God wants from us. And then she gives us a perfect example of isolation. She withdrew into the desert for many, many years to serve only God. And the desert, biblically, is a desolate place where only God can provide. A place by definition, biblical definition, where no longer neither myself nor society nor anybody else can provide by God. And as you remember, this is one of the points of the biblical story of the Exodus of Israel from Egypt. Egypt was a very successful, obviously one of the most advanced civilizations in history. And Moses took them out into the desert where manna, food would come from heaven, so they can realize that only God can provide. And Mary, she was in the desert for many, many years, and one day she met a priest. His name was Zosimus, who, according to the story, had a life exactly the opposite of her. He followed all the rules. He went to monastery very early in his life. But at one point, he fell into crisis. It says that he was 53 years old because he was questioning his life and he wanted to meet or find some monk who would advise him about his spiritual life. And of course, he didn't expect to meet Saint Mary, to meet a woman, a harlot woman who withdrew into the desert, who became so close to God that she would advise this monk who spent his whole life, his entire life, in the monastery. And as the story goes, a year later, she told him to come back to the desert. He brought communion to her, and she died immediately as he realized later that he found her body. And the story says that the lion was helping him dig the grave for her body. And of course, we find that this is a symbolic language, a language which goes back to the beginning of the Bible, where everything, God, human, nature, viruses, everything is reconciled with God in a perfect harmony. So today, dear brothers and sisters, as we go through this rough time for our society, for our lives, for the church life, we ask for all of you and for myself to remember things which are important, which is God, love for the neighbor and others, giving, helping, being there to serve, and always wandering and looking for God, and knowing that we can always find God in the places, in the persons which we expect the least. Amen.
Još se molimo za blagoverni Hristovi rod naš i za sve pravoslavne hrišćane. Još se molimo za najsvetijega patrijarha našeg Ivana i za prvosveštenoga episkopa našeg Ogina i za svu Hristu braća naša. Još se molimo za braća naša i sveštenike i đakone i za sve u Hristu braća naša. Još se molimo za milost, život i zdravlje, spasenje i pogođenje, oproštavam poštenih grijehova, slugu Bože i Đorđe Metodija, Lukomira, Ljubomira, Bogdanke, Dragane, Danice, Stojanke, Radovana, Nevene, Slavojke, Ilije, rodođakona Pavla, rodođakona Josipa, Ana i Pećeva Svetoga Hrama. Još se molimo za blaženo zaborena svete patrijarhe pravoslavne, za blagočestive careve i blagoverne carice, za osnivača ovoga svetoga hrama i za sve do sada premilo pravoslavne oce i braća naša kako ne počivaju i za pravoslavno sluga. Još se molimo Otcu našem nebeskom lekaru duše i tela naše koje je poslao jedinoga Sina svog Gospoda našega Isusa Hrista, koji je svako
Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek, i u vekove vekova. Wisdom, for unto the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to ages of ages.
sad tvih crkveni, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek vekove vekova. Much suffering serving Orthodox people, especially in Kosovo and Metohija, and those in Montenegro who are suffering, and those suffering throughout the world, especially from this epidemic. May the Lord God remember His kingdom always, now and ever, unto ages of ages. Sve one koji uče i koji se uče, djecu, omladine đake, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek vekove vekova. Da Gospod Bog sačuva sve nas, od zaraze ove, zdrave da sačuva u zdravlju, obolele da brzo isceli, a one koji nas leči i koji vode računa, i o bolestima i o zdravima da pomiluje i sačuva Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i vekove vekova. Molne služitelje Božije, Đorđa, Metodija, Vukomira, Dugomira, Bogdanku, Danicu, Stojanku, Radomana, Nevenu, Dragana, Slavojku, Milenu i Milku, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i vekove vekova. Blaženo pokojne služitelje Božije, novokrestanjenu Maricu, Dušicu, Ivicu, Rada, Miloša, Milenu, i sve upokojene braće i sestre naše, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek vekove vekova. All of you and the Orthodox Christians, may the Lord God remember His kingdom, always now and ever, unto ages of ages. Dopunimo molitvu svoju Gospodu. Za predložene časne darove Gospodu se pomolimo. For these holy house and for those who enter with faith and reverence and the fear of God, let us pray to the Lord. For our deliverance from all affliction, breath, danger, and necessity, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by thy grace. Sav dan savršen, svet, miran i bezgrešenog Gospoda molimo. Anđela mira, vernog čuvara duša i tela naših, Gospoda molimo. Pardon and remission of our sins and transgressions, let us ask of the Lord. All things that are good and profitable for our souls, and peace for the whole world, let us ask of the Lord. Ostalo vreme života svoga u miru i pokajanju da provedemo, Gospoda molimo. Kraj života našega da bude hrišćanski, bezbolan, nepostidan, miran i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu molimo. Commemorating our most holy, most pure, most blessed and glorious Lady Theotokos and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and each other, and all our life unto Christ our God. Through the compassions of thine only begotten Son, in whom thou art blessed, together with thine own
je da bismo jednodušno ispovedali. Svetlost istinita preko koga
tešku uvođene Gospoda života bude država smrti. Opostade prvina umorim pomorodnih i primio se razvoj svom mesneću svetu i uzvišao že nebesa se razvesi znanja i čotnog i nevesti da bi možda pretoći sa zloči na svakome danu da ne njegovi a ostani na mom Gospode svo smrtnog stradanja možda pred njegovi zaposlen predloži smo pred Tobom. Jer prema što su poći na dobrovoljnu preslavnu životvornu smrt svoju, ono noću koju predavaš se za život svijetu, za hlebu svoje svijete prečiste ruke, pokaza ga tebi Bogu i Otcu i zablagodarivši, blagosloviši, osvetivši, prelomivši ga. Dade svojim svetim učenicima i apostolima rekavši, uzmite i jedite ovo je tijelo moje, koje se radi vas i na otpuštenje grehova. Dade svojim svetim učenicima i apostolima rekavši, pijte i zdje svi, ovo je krv moja novoga zaveta, koja se radi vas i radi mnogih proliva na otpuštenje grehova. Ovo činite moj spomen, kako treba imati čušu vjerni, ispred uzreba i mjesta svijetno ispovjedene. Stoga i njima nema srećice i njima spoznaci stoje da žrtva Boga Hrista prije ovog objavljenja i smrti vaskrsenja
zemlja mlada, pomola zemlje se poplave požara, pokolja najezde tuđenaca i međusobnog rata. Najprej pomeni, Gospode, preosvećoga episkopa našega Logina i daruj ga sveti Tvojim crkvama u miru, čitava časna, zdrava, duhovečna i da pravilno otvorja reči istine Tvoje. Azimus
želeo da je ovo samo prečisto tijelo Tvoje, ovo sama časna krv Tvoja. Stoga Ti se molim, pomiluj mi, oprosti mi se grešenja moja, hotimična i nehotična, učinjena riječu i delom svesno i nesvesno, i udostojno da se osuđeno pričestim prečistim tajnama Tvojim, na opuštenje grehova i na život večni. Primi danas, Sine Bože, za pričestika tajna našega Tvoje, jer neću kazati tajnama i pritrema Tvojim, da Ti zalim kao Juda, već kao razbornik ispovedam Te, pomeni me Gospodu carstvu, pomeni ga mi. Ti ćeš sveti svetim tajnama Tvojim, Gospode, ne bude na sudu i na osudu, već na iseljenje duše i tijela. Amin. I believe, O Lord, and I confess that Thou art truly the Christ, the Son of the living God, who camest into the world to save sinners, of whom I am first. I believe also that this is truly Thine own most holy body, and that this is truly Thine precious blood. Therefore, I pray Thee, have mercy upon me and forgive my transgressions, both voluntary and involuntary, of word and of deed, committed in knowledge or ignorance, and make me worthy to partake without condemnation of Thy most pure mysteries, for the remission of my sins and unto life everlasting. Svetoga Duha. Veliku blagodat Božju izlije Gospod na sve nas, draga braće i sestre, na celu pravoslavnu crkvu, na sav hrišćanski svet i na celu naseljenu. Ko bi se od nas danas sjetio koliko je vazduh važan za misanje, da upravo ovih dana ne govorimo o ljudima koji zato što ne mogu normalno da dišu, završavaju u bolnicama. Ko bi se, da nije ove velike temperature koje je mnoge zadesila, sjetio da je Gospoda taj koji nam daje ovo divno sunce koje nas greje i koje nam daje toplotu. I da nije ovog velikog znojenja kome smo izloženi u ovom vremenu, a to znojenje zahvata i one koji su bolesni i one koji su zdravi, ko bi se sjetio dobrote Božje koje nam daje izobilje svojih blagodetnih kiša, koje napajaju ovu zemlju, a ta zemlja nam daje hranu. Ko bi se čak i sjetio toliko pluća, bez kojih jedan ljudski organizam ne može fizički da diše i ne može da opstane. I svi mi, pravoslavni hrišćani, sa pravom smo danas također i zabrinuti. Šta se to dešava sa našim plućima? Šta se to dešava sa našim organizmom i našim sistemom za disanje? No, koliko od nas se zapita šta se to dešava sa našim duhovnim plućima, sa našim duhovnim sistemom za disanje? I koji je to duhovni sistem? Koja su to naša duhovna pluća? Šta njih čini? Šta njih sačinjava?
Duhovna pluća jesu sveta bogosluženja, draga braćo i sestre. A centar naših svetih bogosluženja i ta duhovna pluća, srž tih pluća, jeste sveta liturgija. Zato smo s pravom bili zabrinuti da mi pravoslavni hrišćani možda nećemo imati priliku da služimo svetu liturgiju i da će ta naša duhovna pluća prestati da rade. A ako duhovna pluća prestanu da rade, kako će onda jedan organizam da živi? Dok je pluća, dotle je i života čovjeka, dotle je mogućnosti da diše i da udiše. Ako s duhovna pluća kroz sveta bogosluženja, a naročito kroz tajnu na tajnama, koja u sebi sabira sve tajne svete crkve Božje i sve tajne Boga čovjeka Hrista, kroz svetu liturgiju mi postojemo, živimo i jesmo. Draga braćo i sestre, danas naša sveta pravoslavna crkva proslavlja petu nedelju velikog i časnog posta. I ova nedelja posvećena je Svetoj Mariji Egipćanki. Sveta Marija Egipćanka je svetiteljka Crkve Božje, koju Sveti otac Justin Popović naziva najvećom među svetiteljima. I uistinu je tako, jer je ona primjer nama, draga braćo i sestre, danas, kako treba da u ovoj pustinji ovog sveta u kome živimo, kako treba da se ponašamo i čega trebamo da se držimo. Sveta Marija Egipćanka 17 godina svoga života od svoje 12 do svoje 29. godine provela je u svetu, živeći i noseći na sebi i sa sobom sve poroke ovoga sveta. Upravo onako kako danas savremeni svijet i savremeni čovjek i većina nas u ovome svijetu živi. Daleko od Boga. Svi mi danas gledamo na televiziji, čitamo u novinama, pratimo na internetu kako čovjek savremeni danas živi i šta je ono što se ceni i što se vrednuje. Vrednuje se pre svega moć, vrednuje se zadovoljstvo, vrednuje se kontrola ovoga sveta, vrednuje se bogatstvo, šta imamo, koliko znanja imamo, koliko bogatstva imamo i tome slično i tako dalje. I kada se okrenemo nazad, tamo negde s kraja 18. početkom 19. veka, recimo s kraja 18. veka, čovjek je već počeo da pravi planove kako će medicina, razvoj medicine, razvoj nauke, razvoj tehnologije i društvenih odnosa, da mu pomogne toliko da će onda izbjegne bolest, izbjegne patnju. Međutim, da li se to desilo? Da li sada 250 ili 300 godina posle toga možemo da kažemo da se to ostvarilo? Naravno da nije. Ne kažemo da medicina nije napredovala, daleko od toga, ona jeste napredovala. Učinila je velike korake i mnoge bolesti koje su prije 200-300 godina i čak i bližoj prošlosti bile neizlečive, sada se veoma lako leče. Međutim, pojavile su se druge bolesti. Pojavile su se bolesti za koje Sveti Vatikan Nikolaj Velimirović kaže da moderno vreme i naši novi moderni gresi stvaraju nove moderne bolesti sa kojima trebamo da se nosimo. To da se vratimo opet na taj 19. vek, 20. vek, prvu polovinu, da se vratimo na Freuda, da se vratimo na Nietzschea, da se vratimo za to njihovo učenje koje je stvorilo cijelu jednu civilizaciju, tu vodu sa zadovoljstvom, u kojoj smo se mi veoma lako uključili i postali deo te civilizacije. Onda se pojavio Alfred Adler sa njegovom voljom za vlašću i Alfred Adler nam je proizveo Hitlera i mnoge ljude tiranine koji su u crno zabili cijelo čovečanstvo. Onda se pojavila nešto uverenija struja sa egzistencijalistima koja se za nas hrišćane najbliže otvorila kroz Viktora Frankla i njegovu volju za smislom. Ali niko nam nije dao konačan odgovor. Ni volja za zadovoljstvo, ni volja za vlašću, ni volja za smislom. Jer tu nije bilo ničega božanskoga. U tome nije bilo Boga. Zato je civilizacija s vremena na vreme uvek udarala u zid.
i razvijala se do zida i bila tragična za čoveka i za cijelo čovečanstvo. Zašto? Zato što ni u jednoj od tih volja nije bilo one volje koja treba da bude osnov i potka našeg života, našeg postojanja, naše egzistencije i našeg smisla u životu. A to je volja za ljubav. Ta volja jedino dolazi od onoga koji nas je sazdao i od onoga koji jeste to, a to je Bog, Bog naš ljubavi. Bog koji ima toliko ljubav da prihvata sve. Zato kaže Sveti Jovan Krstitelj na samom početku njegove lestvice, kaže naš Bog i car, koji je stvorio sva slovesna bića i obdario ih dostojanstvom slobode. Tako su jedni njegovi prijatelji, drugi su mu korisni sluge, neki su mu sluge nekorisni, neki su se i potpuno odvojili od njega, a neki su mu čak i protivnici, ali mu ništa ne mogu. Ali taj naš Bog milosrđa, Bog ljubavi koji je stvorio sva ta slovesna bića, sve nas ljude u ovome svijetu, on nas sve jednako i tretira. Da je zato on Bog i pravednih i nepravednih, i grešnih, i oni koji to nisu, i mladih i starih, i zdravih i bolesnih, i očevnih i oni koji žive u svijetu. On je otac svih nas. On svima nama daje i svoje sunce, i svoj vazduh, i svoju kišu, i svoju toplotu. Svima nam daje ljubav. Zato jedna od pouka ove savremene prošlosti, koja se ko zna kako pojavila u ovom svijetu, jest upravo u tome što nas je ona sve izjednačila. Što svi moramo da ostanemo u svojim kućama. Što svi moramo da poštujemo neka pravila. Što svakome od nas u naš um treba da dođe to da smo svi mi djeca Božja, ljudi Božji, stvoreni u obrazu i podobnje Božju i da smo svi jednaki stvoreni. I da svi treba da uživamo ista prava u ovom svijetu. Tome treba da nas nauči ova pošast koja nas je zadesila, koja ne treba da se plašimo, već iz koje treba da izvučemo pouku. Mnogi su sada u čudu zašto ne mogu da dođu u crkvu, ali zamislimo jedno selo u Srbiji koje ima 1000 stanovnika, a u hramu tome selu nedeljom neka dođe 50 ljudi, a mnogo je. Optimističan sam u tim svojim proračunima i pretpostavljama. A to je samo 5% naroda toga sela koje dolaze. Procenat uopšte naroda koji ide u crkvu manji je čak i od 5%. Dakle, mi pravoslavni koji smo manjina u ovome svijetu, kao države, kao zajednice, smo još veća, mnogo veća manjina onih koji stvarno dolaze u hram Božji i koji stvarno praktikuju i žive svoju svijetu pravoslavnu veru. Dakle, mi smo i pre ove nametnute izolacije živjeli u izolaciji. Zar se nismo izolovali onda kada smo svakome detetu svome stavili telefon u svoje ruke? Pa kad uđemo u sobu, zateknemo svoju djecu, a svako dete na svome telefonu. Ne razgovara više sa svojim detetom. Ne razgovara brat sa bratom, sestra sa sestrom, muž sa ženom, otac i majka sa svojim detetom. Svako se već izolovao. I ta nam izolacija nije smetala, a ova nam izolacija smeta. Ova izolacija nam je došla u dopuštenju Božjem, kao što reče blaženo pokojni vladika Milutin naš, da smo zaista preterali, udarili smo glavu u zid. Nismo mogli više da idemo ovim putem. Trebalo je da stanemo i da zavidimo gde idemo, kuda idemo. I sada, nalazeći se u ovoj izolaciji, treba da zapitamo sebe kako provodimo vreme u toj izolaciji. Imamo li ikonu u kući? Imamo li sveću i kandilu u kući? Imamo li kamljana u kući da okradimo našu kuću? Stanemo li pred našu ikonu kao što su naši dedovi i pradedovi stajali, okupljali su ju žena i molili se pred ikonom svoje krsne slave? I tako se sabirali. Kako ćemo mi izaći iz ove izolacije? Hoćemo li izaći bolje? Hoćemo li se vratiti Gospodu? Hoćemo li doći da napunimo ove naše svete hramove? Da li će naši hramovi postati tesni ili će to biti bez nevolje, nema bogomolje? A kad prođe nevolja, proći će nas i bogomolja.
Sveti Dimitrije Rostovski veoma pravilno kaže da je ovaj svet nam budi zlato, ali nam daruje blato. I mnogi od nas to su mogli da iskusimo svojim životima. Koliko puta mi nešto poželimo i to nam se čita da je lepo, da je neodoljivo. Ako to nemamo, sve će propasti, mi se nećemo ispuniti nikakvim zadovoljstvom. Naš život neće imati nikakvog smisla. Ali kada smo okusili sladost ovoga sveta, vidjeli smo da smo progutali blato i da to blato hoće da nas uništi, da nas ubije. A mi znamo da je zlato upravo ono što nam Gospod daje. To je ljubav Božja, to je sam život kao dar ljubavi Božje koje On nama svima daje. Da ga živimo u noću, da ga živimo u radosti, a ne u grehu. U tome nam je Sveta Marija Egipćanka primjer. Ona je primjer ne samo velikog pokajanja koje ona doživjela, a uz presvetu Bogorodicu Mariju mi imamo i svetu Mariju Egipćanku. Ona je primjer nama u nečemu drugom. Prije svega u tome da ne osuđujemo svoga bližnjega ako mislimo da je on pao, da je on srnuo. Jer niko nikada nije više posrnuo od Marije Egipćanke u grehu koje ona živjela. Ali je Gospod iz ponora toga greha izvukao i uzdigao na nebo. I ona je još dok je bila živa mogla da čini čuda koja niko drugi nije mogao da čini. I Gospod nije pomilovao i ne iznosi nam kao primjer samo svetu Mariju Egipćanku, već nam kao primjer iznosi današnju svetom evanđelju onu bludnicu koja je došla u kuću farisejevu koju je Gospod bio stara iza njega i počela da lije suze na njegove noge i da kosu svojim pere njegove noge, a da mirom koje je donelo na vastru, da cerirajući noge njegove pomazuje ih mirom. I farisej u svome srcu misli i kaže, da je ovaj Bog, znao bi ko je žena koja da se dotiče, koja je ona grešnica i bludnica. A Gospod razlušano mu kaže, Simone, dođi ovako. Da ti nešto kaže, on kaže, kaži Gospod. Kaže, vjerojatno dva čoveka koja su radila za svoga poslodavca, jedan mu je dugovao 500 dinara, a jedan 50. A kad nisu imali da mu vrate, on im oprostio oba dvojice. Koji od ove dvojice misliš da je više volao? A farisej kaže, pa ovaj koji je bio više dužan. Tako je i sa ovom bludnicom koja umira noge moje. Ona jeste bila bludnica, imala ljubav u sebi. I tu ljubav Gospod je nagradio, kao što kaže na kraju te priče, idi i poveri tvoje, neka ti bude vera tvoja, spasta te. Kaže, jer ja sam došao po tebe u kuću, ni vodom mi nisi noge upravo, a ona mi suzama opra moje noge. Ni celila mi nisi dao, ona celila noge moje. Ni ulje mi kosu nisi glavu pomazao, a ona ulje proliva na noge moje i pere noge moje. Velika je ljubav njena i tu ljubav Gospoda građuje. Neka da Gospod, drago braće i sestre, da se u ovom vremenu pronađemo kao ljudi i kao hrišćani. I da shvatimo da su zadovoljstva ovoga sveta i bogatstva ovoga sveta i sve ono što ovaj svet ima da ponudi prolazno. Sve ono što nije od Boga, po Bogu, sve je propadljivo i sve je ništa, i svega ćemo se lišiti. Zato pozivamo naš verni narod da ostane veran svojoj veri i svojoj crkvi, da nastavi da pomože svoju crkvu i kada ova nesreća prođe, a proći će, da se vrati i da aktivno učestvuje u životu svoje crkve, da sledi prave vrednosti, da ne sledi blato, nego da sledi zlato. A zlato je Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos, koji nam svima daruje život večni, ali do tog života večnog nije lako bilo doći. To je taj put o kome on govori da je on put koji treba da sledimo. A taj put je put krsta, put stradanja, put odricanja. Jedino sa krsta mi možemo da vidimo svetlo i slavno spasenje. Zato budimo na krstu, jer nam je tako pobeda osigurana. Amen. Stvarno
Svakda sada i uvijek i u vekove vekova. Božanske, svete, prečiste, besmrtne, nebeski i životvorne, strašne Hristove tajne, stojeći smerno, dostojno za blagodarimo Gospodu. Zaštiti, spasi, pomiloj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Izmolivši sav dan, savršen svet, miran i bezgrešan, sami sebe i druge, sav život svoj, Hristu Bogu predajmo. Blagodarimo Ti, Gospode Bože naš, za prišiši svetim, prečistim, besmrtnim i nebeskim tajnama Tvojim, koja si nam dao na vodopotvorenje, osvećenje i istinjenje duše i tela naših. I sam vladimo svih i svega, daj da nam prišiši se Ti telom i krvlju Hrista Tvoga, budu na veru neposredno, na ljubav, nelicemerno, na umnoženje mudrosti, na iseljenje duše i tela, na odagnanje svakog protivnika, na vršenje zapovesti Tvojih i na blagougodan odgovor, na strašnom sudu Hrista Tvoga. Jer si Ti osvećenje naše i Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek ove vekova. U miru iziđimo, Gospodu se pomolimo. Gospode, Ti blagosiljaš one koji Tebe blagosiljaju i osvećuješ one koji su Tebe uzdaju, spasi narod svoj i blagoslovi nasljeđe svoje, čuvaj poroću crkvi svoje, osveti one koji ljube krasotu doma Tvoga, Ti prostaj svojom, Ti prostaj božansku silom Tvojim i na ostavi nas iz Tebe nagrada, i mi sveti Tvome crkvam Tvojim, sveštenim svim ljudima Tvojim, jer svaki dobri dar i svaki savršeni poklon od ozgoje silazi od Tebe, Otca svetosti, Tebe i slavu i blagodarenju i uklonjenju uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek ove vekova. Let us pray to the Lord. Lord our God, who art rich in mercy and with careful wisdom direct our lives, listen to our prayer. Receive our repentance for our sins, bring an end to this new infectious disease, this new epidemic, just as you averted the punishment of your people in the time of David the King. You who are the physician of our souls and bodies, grant restored health to those who have been seized by this illness, raising them from their bed of suffering, so that they might glorify your merciful Savior, and preserve in health those who have not been infected. By your grace, Lord, bless, strengthen, and preserve
these gifts from God. Give us your grace, O God, and fill our hearts with unflinching faith in your protection, hope in your help, love for you and our neighbor. For yours it is to have mercy on us and to save us, our God, and to you we ascribe glory. The Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Господу се помолимо. Господи Боже наш, Ти си богат милосрđen и премудрым промислом своим управlja životom našim. Ti sam čovjekoljubiče uzliši molitve naše, primi pokajanje naše za grehe, smiluj se na nas kao što si se smilovao na narod svoj, u dane cara Davida i zaustavi širenje zaraze, novojavljenom odlukom bolešu, lekaru duše i tela naših, podari iseljenje i oporavak obolelima, zdrave sačuvaj od ove i svake druge bolesti, da bismo s jednim ustima i jednim srcem hvalili, slavili i blagosiljali, rečisno i veličanstveno ime Tvoje, blagoslovi Gospode, sve blagi i blagodeću svojom zaštiti i ukrepi, sluge i sluškinje Tvoje, koje se sa ljubavlju samopregorno stvaraju za iseljenje i oporavak braće svoje i sestara svoje, u bolnicama ili u domovima njihovim. Ukloni bolesti i patnje među ljudima i nauči nas da cenimo život i zdravlje, kao darove ljubavi Tvoje. U svakoj tuzi i nevolji našoj Ti nam budi uteha, nada, oslonac, utrpljenje i iseljenje. Daruj nam, Gospode Bože, naš mir, svoj ispuni srca naša, čvrstom verom u Tebe, nadom u dobrotu i zaštitu Tvoju i ljubavlju prema Tebi. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodeću svojom i molitvama prečiste Bogorodice, Svete Marije, Egipćanke, svetih anđela Tvojih i svih svetih koji Ti pamti veku godiše, jer si Ti dobri čovekoljubiv Bog naš, Bog koji nas miluje i spasava i Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Među svetima oca našega Jovana, Vasilija Velikog, arhijepiskopa Kesarije Kapadokijske, svetoga sveštenog učenika Nikona i ostali s njime postradali, i svete prepodobne Marije Egipćanke, čiji spomen slavimo, sveti slovenski prosvetitelja i učitelja Kirila i Metodija, sveti srpski prosvetitelja i učitelja Simeona Mirotočivoga, svetitelja Save Arsenija, Maksima Vasilija Ostruškog i Petra Cetinskog, svetoga velikomučenika i kneza Lazara Kosovskog i svih svetih srpskih mučenika, svetoga oca našega Jovana, arhijepiskopa Šnagajskog i San Franciškog čudotvorca, i svetog Nikolaja Žičkog i Ohridskog, Justina Ćelijskog, Simeona Dajmonskog, Varnave Hostinskog i Gerskog, i Germana Saljaske, svetoga Margarija Libertijevskog i svetog Sebastijana, Žeksinskog i Santovciškog, i prepodobnih matina naših Anastasije i Jelene, sveti pravednim otaca Jakima i Jane, i svih svetih da nas umiluje i spasi kao blagi čovekoljubiv. Molitvama svetih otaca naših, Gospodi se Hriste Bože naš, umiluj nas.
liturgija. Neka Gospod Bog čuva sve nas koji ste ovdje danas u našem svetom hramu i one koji nisu danas u našem svetom hramu. Sada, kada budete izlazili, vidite, imamo, hvala Bogu, koja vrata, kada svaki nek izađe po nekom, tako svome autu. Mi ćemo, ako Bog da, nastaviti sa svakodnevnim službom u našem svetom hramu. Sutra već imat ćemo bdenije, uoči praznika blagovesti. U utorak je praznik blagovesti, veliki praznik. U sredu pređe osvećena liturgija u 9 sati ujutru. U petak također pređe osvećena u 9 sati ujutru. Gledat ćemo i u subotu da služimo, to ćemo javiti u 9 sati, iduće nedelje ponovo u 9:30. Želimo ovom prilikom da se zahvalimo humanitarnoj organizaciji Naši Srbi i gospodinu Draganu Kovačeviću. Kao što znate, on ima svoju radnju u CD Fresh Market ovdje u Čikagu i oni su nam se javili i ponudili pomoć svim našim parohijanima kojima je potrebna pomoć u namirnicama u ovom vremenu, koji nemaju načina i sredstava za te namirnice. Mi smo blagodani njima što su ponudili tu pomoć. Ako znate za nekoga da mu je potrebna pomoć, molim vas, javite nam tako da možemo tim našim ljudima na ovom vremenu izađemo u susret i da im pomognemo. Dear brothers and sisters in Christ, thank you all for coming today, participating in the service. We know that the times are challenging and difficult. May God bless you all. May God bless all of you at your homes and your families. We hope and pray that this time will bring all of us together. First of all, bring our families together, and then bring our big, large family of Holy Resurrection and all the other parishes together. Through the love and generosity of the humanitarian organization Our Serbs and Mr. Dragan Kovačević and his CD Fresh Markets, they have offered our parish assistance to all those who are in need of supplies and food during these difficult times. If you know of anybody that needs help and assistance with groceries, please let us know, and Our Serbs and City Fresh Market will help. And as much as we are trying to help our people, we also wish to thank you for helping and supporting our parish. These are also very difficult times for our parish, and we depend on your help, on your generosity and on your donations, and we encourage and invite you to help you as much as we can. We know that many of you probably have lost or will lose their jobs, but those of you who can help, God has blessed with His abundant gifts. Please do not forget our parish and help us as much as you can. Draga braćo i sestre, nam je zadovoljstvo što preko organizacije Naši Srbi i CD Fresh Market gospodina Dragana Kovačevića, kroz njihovu ljubav mi ćemo biti u prilici da pomognemo ljude kojima je pomoć potrebna. Želimo također da vas podsjetimo da i naše postojanje ovdje zavisi od vaše ljubavi. Mi smo vam blagodani i prizivamo uvek molitve na vas i na naše porodice za sve ono što činite za vas. Znamo da su mnogi od vas izgubili poslove ili će izgubiti, ali da će Bog proći će i ovo. Oni koji mogu, koje je Gospod blagoslovio, mi pozivamo da pomognu našu parohiju onoliko koliko mogu, jer život naše parohije, kao što znate, već decenijama i više od jednog veka zavisi upravo od vaše ljubavi i vaše pažnje i vaših priloga koje činite za naš sveti hram. Neka vas Gospod Bog molitvama Svete Crkve nagradi i blagoslovi za sva vaša dobra i za sve ono što činite za naš hram. Molitvama Majke Božje i molitvama Svete Marije Divčeke, koju danas slavimo. Da zdravlje i spasenje živi i zdravi bili na mnogoja i blagoja ljeta i ne bojte se. May God bless all of you